Sindikati su ujedinjeno izrekli svoje stajalište. Vlada je nesposobna te je pogazila svoju riječ danu sindikatima prilikom potpisivanja kolektivnih ugovora prošle godine kad je rekla da se plaće neće dirati. Sad je i više nego jasno da je kolektivni ugovor koji smo potpisali u kolovozu prošle godine, da smo ga mi potpisali u dobroj vjeri uz uvjet da se ne diraju plaće i radna mjesta, a da ga je vlada potpisala sa figom u džepu. Bilo bi poštenije da kažu ne znamo kako, sve smo prebacili na građane, sad molimo za pomoć, neka neko kaže kako dalje. Ali pitanje je toga da se vlada ova postavlja iznad naroda, postavlja se iznad svoje vlastite riječi i očito im ništa nije toliko važno koliko oni sami. Jedino povećanje koeficijenta plaća prosvjetarima Vilim Ribić naziva trikom i novom obmanom vlade. A istovremeno imaju zakon u pripremi o daljnjem smanjivanju dodataka od 4, 8 i 10%. Pa oni ne mogu više lagati tih 80.000 ljudi. Njima je sve jasno. Poslodavci podsjećaju da je realni sektor još 2009. smanjio plaće i da je bilo vrijeme da se usklade plaće i u javnom sektoru. Nažalost, nije nikad ugodno ni onome ko smanjuje plaće, niti onome kome se smanjuju, ali jednostavno takve su okolnosti u Hrvatskoj, se to morala napraviti i mora se napraviti, jer mi, nažalost, ne možemo trošiti ono što nemamo. Od travnja će tako građani trošiti od 50 do 500 kuna manje, koliko se očekuje da će ovaj novi rez utjecati na njihove džepove.